انجمن اجتماعی کرد ال سوریه بن پیکرنن بردوام ین گروپن چکدار ین کل عفرین دمینین شرمغزار کر و دا خواهج عالی ناو دولتی کر گوره گریه لوان بن پیکرنان بکن. انجمن اجتماعی کرد ال سوریه دا خودانی اکبلاف کر دیده بحثا دست پیکرنا دا گیر کرنا باجار عفرین جالی گروپن چکدار و کو پشتی وی بدمکه وان گروپان دست ببن پیکرنان در حق ولاتین عفرین کرن. انا کسی داخویانی خود دبیجه تاوی شرمزار کرنا وان یا بردوام جوان بن پیکرنان را لی وان گروپن چغدار هین تاوانان در حق ولاتین عفرینی دکن گو او تاوان دورنج اخلاق و پرنسیبن مروفایی و ناو دولتی مینا کشتن و بنچاف کرن و بار کرنان نچاری و فرز کرنا باجان و شوطاندنا دارن زیتونان. جبلیوان همیان همان چکداران بره خودان وی که گو ایری شمال و ملکن خلقه بکن و وان شمالی وان درخستن و کسین دن لشونا وان بجه کرن. هفدمی گو ترکیه جی لگوری برپرسیارتی در نکد جبو پاراستنا سویلان و ماف و مال و ملکن ولاتیان لگوری داخویانی آنه کسی. انجمن اجتماعی کرد لسوریه مطرسیا خوش تکجونا روشه لباجار ادلب دیار کر به تایبەت پشتی ئاخافتنên derbarê bicihkirina hejmareka welatiyên Idlibê li Efrînê got ev yek dibe metirsiyeke mezin li ser dîmografiya deverê bi giştî û ya Efrînê bi taybetî. Enekesê di dema govan kiryar û binpêkirinên gulberanberî çavê civaka navdewletî Rûdê din şermezar dike, fikara xwe ji van kiryaran re diyar dike û daxwaz ji netewên yekgirtî û rêxistinên wê yên mirovî dike govan binpêkirinan rawestînin و فشار لسر همی آلیان فرض بکه. انکه د داویه ده بانگ لولاتین عفرین کر گو دوج خاکا خبر ندن هر وها بانگ لحزن کردستانی و آشتی و دیموکراسی کر گو آلیکاریه جبو کم کرنا ایش و آزار لولاتین عفرین بکن.